Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Jingïaseng Samla Khad Blang District haka Singh sajan pratrik rumpang arjar arpo kala Plie ya ka Reverend Ollin Singh Music School ha Pynursla haka Jingïaseng lang utaman besan EW Kharsano Director Assembly Institute of Music Shillong kumukongsan ka Jingïaseng Plie kini ka Music School la pelong haka ying mani ka Balang Presbyterian Pynursla ringkat ka Jingduai bat ka Ketien Pira jong kini ka Music School kalong ruai hautrai ya ka jingrai bathamai kiwei kiblai lang hagni ka sngi ki kintop ya ki bahyeng ulet Reverend Ollin Singh uba Charlson Lingdo Chairman Music and Singing Committee ki noi kai ki khana Samla ki batmu banwan sha kai hagni ka Music School lembat kiwei ka Jingïaseng Samla Khad Blang District kala shemi karai ban pensa nam ya ka kerteng ulet Reverend Ollin Singh Kharshong lingba ka Music School kaban aji kai ya ka tonic solfa Nagabenta ka jing sakri ba klem tingka jong u ya kathan la kumba life arts nem ulet Reverend Ollin Singh hadien ka jing piano ya ka Shillong Presbytery House nem kat kandai spa sanpau ula shimti ya ka kam kum pastor jong ka Shillong Reward Presbytery bat ula trei ha ka Khad Blang sub district tat adu ba kana kala long ka Khad Blang district ula mi na kani kathan house nem kat kandai spa properway ban nek pa shamolai bat ula klat no ha ka santrik risau kat kandai spa kanai pesan Ginong ajing keren hakani kesngi kila purto ya kisenyang kiwau ni orang ba ulan no syaka lang kasalang kum ubreu dan kamensia mensyakri da ka jing iet bat ka jing suret nakaliang utaman basan EW Kharsano ula penpau bakani ka Music School kan penwandor ya rukam ruai rukam tem khamtam haki jing ruai ro ublei ki choir bat ula kentu ba kadai bandan ka jing trelang hapdeng ginoi kai ki Samla ki bawan syai kai ki bor penyan bat barok ki badan benta bat kini ka Music School bat pi Jingïaseng Samla jengka Khad Blang District ba pi lai wan ban ye kendu yang ni kum ka Jingïaseng ka ba ban keren ban ye thu ya ka kubua ba kum ka dat ban ya ka jinga ban ai jing be ba mak ne ban pi ka jing yang ni ka Music School jong pi ban ai ka teng ban sa kan ma ka teng jong ka ni jong ni ba kini ka pendap dan ho ya tien re kawan ra ka jing kenen ya ka sen kawan ra ka jing ki cinta di ban ken ma ya ka ba ye ya ni se ka than ma ki life arts nem tam ki ba la tre pi pi khamai ta ya ka kam bi la ye ban dirap ni semua ni la kenen ko bi balik ni sya kata ni la kenen ni la yang sohaya ban na sobro ban ni la somo e pi ku ka sen Samla ati ka on ba to wa ni ini sekian bahkan ini Music School ke jompi boleh nak kru e pi boleh nak ai boy pi kena la ban dari luar ke semai pi pat katam ya pi ka Blang Rilum district Barakoi di kena baca kai ya pi barok ini kai di badan di kisah tu kai boleh nak ai ya pi kesat nak ai pi ka bentar ini kasat ka ba ni kai kuno ban ya boleh kan pi kena kinang yo ka jadi kai boleh sebentar ban ayo boleh makanya kalau PKI ka ba kemen mereka kalau kebutuhan boleh akan kun bersama di ijai tapi dan kamu boleh di dalam Music School malah boleh atau history itu bat PKI baru kalau kebutuhan boleh berkaya boleh ni batu boleh masuk boleh buat yang ini baru udah kekui dalam Music School bat PKI kalau pun kalau tak kebutuhan Kalau ini polis ini, like Arsenal, seperti akan ada Rilum district ini masuk district ini, rival Rilum. Dan semua ibu itu, dari segi ini pun Samla di Balang ini dah naik bayar dan pembelajaran termal nama kita hadir. Lepas itu kejungi babon itu, kau-kau ngapa bandit yang pastor balas no, itu kursi mungkin pelaksi seorang yang Nengar
ngasuk nak sebul balai pastor berikan treasure yang nak narik sewan hayeng balik long pastor iba munjo ban tahimane ni iban ban siki isen jadi para parok ida samir ida pelong hinuai te ngah jong nak muswa itu baik pagi itu baik ini iwan pelong hinuai ida samir ida sa asne sini te pelong jingasu te lesi kanang pertan ida tahun nomor boleh ha kali district ni lesi malah kita kai asyang ya arun kami lada orang ni Pynursla lada orang alam kedem ni lada orang mokam sebabkan penter bagi sebuah motif macam mau prem museum kemudian kita belum hai pastor mo tengah nanti beri pastor Ollin Singh di pastor Ollin te main beli ya banyak tempau di semua dengan air di sebelum dia musik Singh mo musik school ni nomor berkai kita hari pastor berkhadno nomor dia beliau belum kita beliau mau kita nomor apa kumbai trade kumbai kebet kita kepot labet school hari kamar hari ini mau ini muka musik kesini mero musik school mention kita betul ni sopak kecil kelas action boleh no ini hari district ini aneh Riwa Rilum juni hune ati pon balik ati kuaya si kamu kebal musik sor mo di buat sunat di buat bayar di tan sofa di tik staff mo ni tadi malah dan ini mencai ada tulis sofa kecil kelas tekila ham ham telat di buat bayar di Singh district Samla ni romba district kita tengah semua disebut Ïaka musik Singh nomor baru jimut baru grade no nak kemudian sofa musik mo musik school ba ke dari Reverend Ollin Singh yang Plie dari tempat itu sarsono karena kesio kaput ketem hagani kari kejongi kalangan kiu kalangan yat syafran but dari jingwan jong gani ke sains bat ke teknologi kalau orang ini music system kita betul kalau penolong ini kon sama jungi bagi long kibriu kita i jingwan bat kita smokenan jingwan bat kita tidak bangwai kakak perhe kilong kita tidak bangwai tenrei ni bang hagalian jong kabalam nyiron kamro bangkin tiu dia jingwan money play the jiwai dan pun rom yo play but the jiwai ini geri lahir jiwai dan katolik solfa ha nayanan kajini kai jiwai kalau mereka staff music notation habis orang kajini kai jiwai kalau dan katolik solfa music notation hakari kisi berjaya dia ru kalau ada tulis soal music notation, but they none ni balara seni soal. Hakaru hills kejadian kalau ada star music notation. Hai Indonesia kejadian kalau ada number, lagi number where arna sausa. Barang itu kiri jom kerja Southeast Asia. Kita dikubur parti music system dibagi ke mereka berhibar kami. Kaya jiwai dan kumta lagi jongi sistem. Agri jongi lagi kaya dan katolik solfa. Kini katolik solfa, kini kajista wai pada syam dan tahu beriu ubah kateng Guido di Arezzo ubah imha kata keri kenomba Arezzo kepada Itali. Hal kisnan kendai spa kendai o hadu siajar sanpo kabawa in ribus nan neuramba Guido di Arezzo ke history ko he was the music theorist of the medieval era ke history of music kabawa nado transpa hadu kanaspa ini lakot ke medieval era but kami sedang habole no uni ramba kakut no hadin transpas nem
Lapun imbiang dari way perkebriu kepada France kepada ke Miss Glover. Berkini ke Miss Glover na France kepada Shong Norway hagas nam siada raspa Khad. Kalau penbahaya kini ke Jingïaseng Tonic solfa bala Singh daw priu ubagarden gido di Rilum. Haba kini ke Miss Glover kalayang no kata kejistan kejihikai jongka perlu kalayang. They have no listeners here raspa subway kabari listener kabau Thomas Jones one closure si bau way perlu bring meri bilat ubagarden John Corbin. Ulah perim dia kini kejihikai tonic solfa do re mi fa sol la. Do re mi fa sol la. But kini kalau kejihikai kabakrau hari bilat hagapor jong kahima Britain ki brio hakeneng jong kipur jong kahima ki yang kini kejihikai jinwai dari tonic solfa